Ndabashuje inshuti bakunzi ba Africa Plus. N'aya makuru agezweho muri aka kanya, Kamonyi abantu 9 baguye mu mpanuka. Impanuka yahitanye abana benshi bo kuri King David Junior School Ndeje. Naho umusore yafuhiye umugore wari inshuti ye birangira nabi. Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Musambira ku cyumweru tariki ya 19 Nyakanga 2026 habereye impanuka y'imodoka yaguyemo abantu 9 abandi 11 barakomereka. Ni impanuka yaturutse ku kugongana kw'imodoka ya Toyota Hiace yari itwaye abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse n'ikamyo yari itwaye abantu babiri. Iyi mpanuka yabereye mu murenge wa Musambira, akagari ka Karengera, mu mudugudu wa Nyagatovu. Amakuru avuga ko iyo modoka yo mu bwoko bwa minibus yavaga mu cyerekezo cya Kigali yari itwaye abantu 21 yagonganye n'ikamyo yari irimo abantu babiri no yavaga mu cyerekezo cy'Imuhanga. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Rutikanga Boniface yavuze ko iyi mpanuka yatewe n'umushoferi wa Hiace washatse kunyura ku modoka yari imuri imbere. Yagize ati iyi modoka yari itwaye abantu 21, kubw'amahirwe make abantu 9 bahita basiga ubuzima. Ni impanuka yari ikomeye, hari abakomeretse cyane ariko bageze kwa muganga bagihumeka. SP Rutikanga yaboneyeho no kwihanganisha imiryango yabuze ababo. Abapfuye bajyanwe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kabgayi, mu gihe abandi 14 bayikomerekeyemo bajyanwe mu bitaro bitandukanye birimo Remera Rukomo, CHK, Kabgayi kugira ngo bitabweho. Naho muri Uganda nibura abanyeshuri barenga 20 bigaga mu ishuri rya King David Junior School Ndeje muri Uganda bapfiriye mu mpanuka y'imodoka y'ikigo yari batwaye bavuye mu rugendo shuri. Uganda Radio Network ivuga ko abanyeshuri nibura 19 bo mu ishuri rya King David Junior School Ndeje bapfiriye muri iyi mpanuka. Aba banyeshuri bari mu modoka izwi nka bisi nini bavuye gutembera. Impanuka yabereye mu mudugudu wa Chikatiti muri komine ntoya ya Kowowo mu karere ka Pacurwa ahagana saa 2 z'ijoro. UBC Uganda yivuga ko Ministre Balama Barugohara yagiye ku bitaro by'Imbare gukurikirana uko abaganga bita ku banyeshuri bakomeretse. Iki gitangazamakuru cyo kivuga ko bivuga ko abanyeshuri barenga 20 bapfuye. Polisi ya Uganda yemeje amakuru y'iyi mpanuka, ivuga ko polisi yo muri Kapchorwa yakiriye amakuru y'impanuka ikomeye yo mu muhanda yabaye kuri uyu mugoroba. Ikaba ari bisi y'ishuri ifite numero UA 108 BK yari itwaye abanyeshuri mu ishuri rya King David Junior School Ndeje. Impanuka yabereye mu mudugudu wa Chikawetiti muri paruwasi ya Kimawa, komini no ya Kawowo mu karere ka Kapchorwa. Polisi ivuga ko yo n'izindi nzego zishinzwe gutabara bihutiye kuhagera ahabereye impanuka bakora ibikorwa byo gutabara no kumenya umubare w'abapfuye n'abakomeretse. Ubutumwa bwa polisi buvuga ko kugeza ubu umubare nyawo w'abapfuye n'abakomeretse utaremerwa neza, ko andi makuru azatangwa igihe azaba yabonetse. Gusa polisi ya Uganda ntabwo yavuze icyateye impanuka. Naho Hakizimana Emmanuel w'imyaka 35 wari ukiri ingaragu ukomoka mu murenge wa Mushishiro mu karere ka Muhanga yiyahuriye muri Nyabarongo nyuma yo gusanga umugabo asambana n'umugore yajyaga yiha akabyizi. Ibi byabereye mu mudugudu wa Gitwa, akagari ka Matyazo, umurenge wa Mushishiro, mu gihe Hakizimana yari atuye mu mudugudu wa Kivumu, akagari ka Rukaragata muri uwo murenge. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Matyazo, Twagirimana Bonnet, yabwiye Umuseke ko uwiyahuye yari afite inshoreke yinjiye kuko yari akiri ingaragu. Avuga ko ubwo nyakwigendera yajyaga kureba uwo mugore mu gitondo ngo yihe akabyizi, yahasanze undi mugabo maze asohokana umujinya mwinshi ajya kwiroha mu mugezi wa Nyabarongo. Yagize ati yageze kuri Nyabarongo ahagarara ku rutare runini maze yiroha mu mugezi ahantu hari amazi menshi. Kugeza ubu umurambo we nturaboneka. Gitifu Twagirimana yavuze ko iki gikorwa cyabaye hagana saa 4 za mu gitondo abahinzi bari mu murima kuko ari nabo batabaje inzego zibanje. Yagize ati amazi bikekwa ko yiyahuriyemo ni menshi ku buryo kumugeraho bigoye. Uyu muyobozi avuga ko bwari ubwa gatatu Hakizimana agerageje kwiyambura ubuzima kuko muri Kamena 2025
nabwo yanyweye umutwe wica udusimba ajyanwa kwa muganga arakira, ndetse ngo hari n'ikindi gihe yanyweye undi muti ariko abaganga baramuvura arakira. Twagirimana yavuze ko bategereje ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu mazi kugira ngo ritangire ibikorwa byo gushakisha no gukura mu mazi umurambo we.